Misa yo kushabira hamwe no kuzika Reverend Father Gabito Mubangizi yayibemerwisha abarisa w'itore rya Mbarara Rambatu bintu mugisha owasyo kushasha ko haba sacerdote be ahabukurwaho umusacerdote mutayi wabo. Yasya no kushasha habe kayo mugenzi kandi yabasimana habo kumurra kurungi. Abasacerdote batahibe bamugamba nko muntabire nakora cyo butumwa bwe kandi abira ryo mugambi wa mazima. Father Mugenzi abira inembuga umukora ubutumwa bwe umwabasacerdote ta pastor zero muno umuza kusiga barwire nangwa barwire bachifa agaragare ko gazo kange kutirata bazi. Abanyabuzari ba Father Mubangizi bagira ngo pressure hamwe na sukari mbyo murahukizeho. Fakti mu usane kishizwe akada kabasa kugamba umpati ya ashuramu. So abeshe kumushura urwakana umwe bazaisha urwakatano asiba araganira nawe urwamukanga umwe bazo uyabona yafundana yabona yashishtembo yabona tachamani naho rero yitwa Kristo umusacerdote twakufa rero namuna abo yaherezeho bwenu turufune wiki na n'ubwije. Reverend Father Gabito Mubangizi akazarwa 2020 y'ukwezi kwa 11 omugwaro kumurwenda nkagana munana omoroshoroza parish omudesizi ya Kabare omugwaro kumurwenda cyane na mushanjo ari mudikoni akashaho muri Mugenzi Paulo Bacenga okumwakira mu itware rya Mbarara nuko kuyija katunzi ubwo busacerdote 2015 y'ukwezi kwa munana omugwaro kumurwenda cyane na mwenda ari Nyamutanga Cathedral. Akakoro mparisha zirumucera Saint Kagwa Kabuyanda Cyamwiru Nyamitanga Rushere Nyakishojo hamwe na Rugazi kandi hatabire na Turumu Administration House ahari Nyamitanga aferira hamyaka 5 na mushanjo y'obukuru kandi ahirize nko umusacerdote w'itore rya Mbarara okumara emyaka 26. Abwa TV West and Aidan Bataringaya.